laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك machallah Mariam, salamu aleykum Mariam. السلام awa hande la ngari landagol ma ɗo suuma e ari est ce que eɗa welti a welti moƴƴano machallah ɓay suumaye ko honɗum woni suumaye ثم يكهور horugol machallah e honɗum kadi جانجوغل janngugol honɗum جانجوغل القرآن machallah e honɗum kadi جولوغل e juulugol buyka machallah e honɗum kadi ذكروغل waɗugo dicrullah machallah e hon وروغل دواكلي waɗugo doa machallah Mariam c'est bien Mariam donc t'es contente alhamdulillah انت كاكلي فينوغل voilà goɗɗo ko doa ka woni wadde ka suumayno doa ɗoytugol fena nara on tigui jaɓata fenugol ka voilà très bien e honɗum kadi انت جيتوغل كونو نيامتك voilà on tino doa ɗoytugo ko ñamata kon si futuro heewi ara on tigui ñamali han feƴƴiti ka voilà fiyo on tigui wawa juulugol ka machallah e honɗum kadi ماشي فطرة هيري avant de جولوغل d'abord كو تاجوغل نياموغل تمارو اياروغل بيرا machallah kon bo hiiruɗe ñamgo tamaro yarugo ɓira Prophet Muhammad sallallahu alaihi notre prophète machallah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam machallah Mariam c'est bien donc ɓe welti ɓay ramadan ari ka donc on tigui so waɗi dowa buy Allah jaɓanaymo Allah yafatomo bakkatuji ɗin on tigui est ce que goɗɗo non wawi darde télé pendant le ramadan toute la journée Mudaka darugal télé toute il a la profité à faire des choses pour Dieu à la des trucs qui sont musulmans à la diminuer à la joulugal comme je l'avais dit avant machallah tu dois diminuer ko darta kon télé waɗa ɗum ɗon e juulugol e waɗugo du'a e waɗugo zicrullah fiyo Allah o yaafoma ka si Allah yaafike goɗɗo kon to nadatamo aljanna machallah hiɗen faala e fo natugol aljanna a waɗani en du'a Allah est fort yomona doit aljanna Allah efface Bakatou il y a des femmes et tous les numéros de Bakatou on a tous les numéros de Bakatou one tita baraji kadi machallah ɗum ɗon no an tun e julɓe Allah ɓe fof duwaniɗa ka na hoore ma tun ka machallah Mariam awa e weltika hoora e noon imi hore machallah hooray kono kon seeta comme tes amis kamɓe kadi ɓe hooru seeɗa ka voilà parce que ramadan no moƴƴi ka alhamdulillah kono noon innata enfin au revoir au revoir assalamu aleykum waaleykum salam Mariam barakallahu fik